just a simple question. Ngicela ilembu la kubaba. Ilembu engiliqelile la kunombuzo ngifuna ukubuza. Bengicela bonke abazalwane bangadideki. Bazalwane nalibona le lembu linjani? Imhlophe. Mina ngithi limnyama. Mina ngithi limnyama. Okay, siyakuzwa. Mina ngithi limnyama. Yazi ungangithi limnyama. Waze lapho uthi limhlophe. English white. Ukuze thiwe bathi limhlophe. Into otsheliwe ukuthi imhlophe. Kahle kahle kupogrenywe ingqondo zethu. That's why sizothi into imhlophe. So kwesinye isikhathi lento ikanjani? Okay, ngiyabonga baba. Amen baba. Batakulana la. Kahle kahle umqondo wethu upogrenywe omdala. And kunento uSathane asobhe yona. And uSathane usobhe already into uNkulunkulu uyibeke kuwe. Yebo. Because that's why bokuthiwa bathi education is a key of success. Lento iqhamukaphi? Iqhamuka la emhlabeni. Ibuya lapha phezu kwamagama kamfowethu lobeka edalana ukuthi kahle kahle unikwe isikhiya sika Sathane. Lesikhiya leso sitholayo isikhiya okuthiwa bathi yise sokuvulela iminyango. Bese udepende kuleso sikhiya leso. And ungena kuphi umnyango wesihoko. Ungena kumnyango wesihoko. Bazalwane ngiyengashaya ngento uthola ukuthi into uNkulunkulu wake wayibeka into wake wayi already yayikhona. Ane but ngaziblame ngokuthi why mina ngakwazi ukufunda ngablame even uNkulunkulu ngamsola. But can't aware ukuthi kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyayenza into ngamabomu ukuthi ingayenzeki. Kanti bisingazi ukuthi sizawufika leso sikhathi yaveza abantu afana kwabusibiya ba ukuthi bekani kudlalwa ngathi kupogrenywa ingqondo zethu. That's why bengicela ngibuleke ilembu kubaba ngibuze just a simple question ukuthi linjani ilembu. Abaye bathi mhlophe, so ngabuza bathi mina ngathi mnyama. So ukuze wazi ukuthi mhlophe utsheliwe ukuthi mhlophe. Bese wayikholwa lento otshelwe yona. So wayikholwa lento otshelwe yona ukuthi vele imhlophe. Nawe akwedlulisela kwabanye futhi. Bese nawe wayindlulisela kwabanye. So izinto ezisoba zalwane now sesivuleka amehlo. And njengoba sesivuleka amehlo kudependa ukuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu thina siyenzani. Ngithanda umlayo ubaba ashumayela lana akhuluma ngendaba kaMoya eNgcwele. Mina bazalwane iBhayibheli ngifundiswa uMoya eNgcwele.
umoya engcwele ongifundisa iBhayibheli and noma unganginika ukuthi ngilifunda ngeke ngize ngilifunde angeke ngize ngilifunde but ukulikhuluma umoya engcwele ongifundisayo ngofakazi baleyo nto leyo ufakazi baleyo nto leyo and ngibonile isikhathi masiloku siya lento lena ukuthi umoya engcwele uyakhona ukukufundisa into so why sadinga isikole sinaye umfundi ungumoya engcwele uthi uJesu anginishini nodwa nginishiya with the comforter umoya engcwele it's our comfort umoya engcwele ungumduduzi wethu but ngicela ukudlulisa ubufakazi bengingathi ukucoca nobaba izolo so baba ngicela wathi ngikhulume ngibishere lo bufakazi lo ngingibishera nobaba izolo ubufakazi obusensitive but kakoso mina ngumuntu ophela bazalwane ngixolele isono if ngeke ngasiyenza ngiyasikhuluma angisihide njalo bazalwane ngeke ngaba ispy samaphoyisa hayi ngakasindiswa ngoba ngisindisiwe ngenxa yokuthi ngangibackslidile njengoba ngangibackslidile ngayiqala ngo-2021 aleso sikhathi ngibackslidile ngo-2021 so ngawuthatha lo msebenzi ithe manguthatha lo msebenzi ngabona like okay baningi bebangikhuza bathi uyingozi but ngenxa yokuthi mina engqondweni yami mangithe into ngiyayenza uyabona so ngangena lo msebenzi lona thola ukuthi kwesinye isikhathi kunabantu bebaboshwa ngenxa yami bese the meantime nginikwa leyo list leyo ne manginika leyo list leyo thola ukuthi kulabo bantu laba unikwe leyo list leyo unikwe leyo list leyo abantu kumele bayingakhi abantu kumele baboshwe akusuma abantu besilisa kakhulu so ngayibona lapho ukuthi abantu bangena kanjani emajele hayi ukuthi ungena ngeqala alenzile ungena because ungena ugijinyiswa leyo list leyo that's why it's true bazalwane ngikhuluma into engayibona and ngazithola nami ngaba exposed kuyo and ithe manginika leyo list leyo ne okay amanye amaphoyisa labi wangithuma ukuthi ngiyobafunela yonke lama information asone lo oyisigebengu samampela ngifuna ukunivezela ukuthi akekho umuntu onamanga njengamaphoyisa mawufuna ukwazi umuntu onamanga hambe emaphoyiseni ngoba abantu banamanga isigebengu lo oyisigebengu ngamampela once wamkhipha ukuthi lo things ama drugs once wakhipha yena ama-chance ukuthi uphile emhlabeni mancane ama-chance ukuthi aphile emhlabeni mancane but lo ngenzanga next bangaze bakhuphulele nemali ithi ngikhulume nje iqiniso bazali yona bengiyithola imali ngikhulume nje iqiniso langa lakhona kaGulu babuncane wami ngaleso sikhathi mangikhumbula kahle ngangirejectwe abazalwane ngaleso sikhathi ngangirejectiwe kakhulu so kaGulu babuncane wami ngaleso sikhathi leso
so thola ukuthi mangithola leyo mali leyo bengikhona ukumsiza nalapho but yena bengishayela ubaba uSibiya izolo but yena bekasola ubaba uncane angibuza kaningi ukuthi eMthatha uyithathaphi le mali ngafuna ukumtshela ukuthi yena wayesola ngathi ngihambile ngayoganga somewhere ngoba nje uyazi ukuthi ba-operator kanjani basebenza kanjani so ngathi hayi ngithathe kuphi aphinda ngibuza athi eMthatha uyithathaphi leyo mali ngagcina sengimtshela iqiniso-ke ngathi hayi cha bancane ngithola umsebenzi ukuba yisipayi samaphoyisa kanti ngambangela ukugula wesi ngambangela ukugula wesi ngaleso sikhathi ngabo 2021 athi kimi ubaba uncane ngaleso sikhathi eMthatha why ungabuyeli uqhubeke ushumayele because nokuthi uzothatha impilo yakho uriske ngempilo yakho nakhona kungena ngapha kuphuma ngapha kungena ngapha kuphuma ngapha because ngangigijimise le mali bengilibele ngithola and mangithi anithi izona mangichazisela ubaba ukuthi mawuriche lo 60 le mawuriche lo 60 le uyithola imali engaka ngabo 55 bona ukuyithola mawuriche 5000 mawuriche lo mali le uyithola and nakhona ukuze uyiriche lo number le kwesinye isikhathi namanga mili wafake kwesinye isikhathi namanga mili wafake so mangichazisela ukuyithola leyo mali leyo nakhona bokudependa ukuthi bangakanani balibele babhizi bayikhuphule khona ukuyithola leyo mali uzoyithola ane but thola ukuthi leyo mali leyo iphela kabuhlungu thola ukuthi kwesinye isikhathi iphela bangakho abantu ebaboshiwe ebanganacala so ngizama ukuvezana ukuthi ngazithola ngingene kulelo khona lapho uSathane wangithola vele ukuthi hayi rejective thingimba ngamthola vele so bese ngo 2023 mangikhumbula kahle ngo 2023 ngathi whole South Africa kakunalento yokuhamba ugesi so kakunalento yokuhamba ugesi njengoba kuhlala kuhamba ugesi ngaleso sikhathi kunale ndawo ayibiza khona ngale Heidelberg kunale ndawo ayibiza bathi indawo sedorobheni so bathi Randburg khona elinye iphoyisa langithuma lathi amaphoyisa athengisa ama-drugs khona eRandburg angithuma wona wathinye lapho kabusebusuku and kuleyo ndawo leRandburg umnyama akhona ukuphithiza lapho angeke uzohamba umnyama if bafuna ukubulala is so banginika leyo phone yabo le ekhona ukukhipha ebusuku ithe manya lapho eRandburg kanti lo ongithumayo uyabafonela ukuthi hayi uyeza hayi uyeza lapho nalapho futhi lapho ngambona uNkulunkulu lapho ngambona and ngilibele ngibhizi ngiyashoot and kusebusuku umnyama bazawo umnyama kusebusuku ngilibele ngibhizi ngiyashoot athi le phone yakhona ukukhipha ebusuku ngoba ilama phone la yini lama smartphone lawa flashlight yakhona ukukhipha ebusuku ngilibele ngiyabhizi ngiyashoota mangilibele ngibhizi ngishoota lapho kanti lo lelinye iphoyisa lingibhekile malingibheka vele lezo selize emva kwami lafika lashaya impama malishaya impama lathi impimpindi boqawangitha yesokuthola sesukubambile bazalwa kankosi uthi ngithandaze ngalelo langa lelo kankosi uthi ngithandaze kankosi uthi ngithandaze and bangibambile bathi yabona namhlanje
uyobajoyina bakini namhlanje sikhathelo uyobajoyina namhlanje. Ngathi yo Jesu ngicela ungisize ukuthi ngingafi usesenecebo ngami isho njalo. Kanti angibonisa kanti ungibambe kuphi akangibambanga nci lelo phoyisa lelo. Ungibambe la Islam. Ithe langa lakhona mangithi ungibambe Islam. Ungibambe Islam. Ngathi indlela okuphunyuka ikhona. Ithe bangibona ungibambe Islam ngasidonsa vele ngabe sengiyabaleka. Ithe baba forced laba baforced ukungena emavenini lo moye waforced ukungigijimisa. Ithe mangikhosa indlela kakunemoto yaza ngeshort lemoto yafika yamshaya. Ngakhosa uthi iqiniso ngakhosa uthi ngiyosifihla lapha emahlathini langa lakhona. So now mele babhekane nani manje Isimo lesi lo ushayisiwe. And ngapha mina ngiphethe iphone against the board. So if akazange lo muntu washayiswa imoto or maybe if waphikelela wangigijimisa ngalelo langa, which means nala even nalapha ehlathini ngabe ngifile. So ithe langa lakhona mangifika endlini angithandazi bazalwane mangifika endlini, but ithe babangibamba laphana lamaphoyisa ngathanda mase ngifike endlini angithandazi. Angisabonga uNkulunkulu, angisabonga. Ekseni ke ngivuke ngigeza, mangigeza sengibuyela ngihambisa le phone. Mangihambisa le phone le khona la sidibanela khona. Mangihambisa le phone le bese lo munye lo la kulabe balapha ebusuku bangikhome bathi nangu but nakhona bengiyekho ngiwani. Khona enye ifriend yami, leyo friend yami le ngitshela bakusipiya ngayo ukuthi leyo friend yami buyi-politician ngapha. Leyo friend yami bekayi-politician athanda ukukhipha amakhansela, akhipha ukungcola ukuyenza amakhansela akhuluma like wayenza njalo. So bese naye ayenze njani, bekajoyina undercover. Makajoyina undercover yena beyangaveleli net umuntu bekavalela kakhulu kakuyimi ngaleso sikhathi. Ngo 2024 lapho uNkulunkulu angifundisa kabuhlungu ke lapho. So le friend yami le ayidubula, ithe babayidubula ngaleso sikhathi, bayidubula ngaleso sikhathi izami yababuhlungu and yashona kabuhlungu. And washiya no mamakhe uSizini because masicala ukuhlangana naloyo mngane wami loyo angisazi ukuthi akuyinto yasifaka ngekhanda ngaleso sikhathi leso. Into yasifaka ngekhanda naye wayeshiya umamakhe asesemncane nami ngangishiya umamami asesemncane. So manje safakana ngekhanda ngalezo zinto lezo ephuma eceleni. So lapho uNkulunkulu wangifundisa kabuhlungu. Tema ngifundisa kabuhlungu. Tema ngifunda leyo nto leyo. Umama wangithola ngibackslide. Angicala ukudibana naye because ngangindlulela because langa lakhona vele kakunzima. Akungekho lula. Akungekho lula wangithola vele ngibackslide. So uNkulunkulu wamsebenzisa liwe yamsebenzisa ngakhona ukuthi vele ngizibuyele enkosini. Bazalwane thema sengibuyele enkosini ngasithola sengilandwa i-hitman. Lo mngane wami lo uncwatshwa namhlanje. Bese mina ebusuku buza i-hitman. Mayiza i-hitman ebusuku. And nami ngangithanda ukuhamba ebusuku ngalezo inkathi. Ngithanda ukuhamba ebusuku, I'm sure ngabo 11:30 ngangithanda ukuhamba ngalezo inkathi, ngangithanda ukuphithiza ngalezo inkathi lezo.
ugesi wahamba ngo-11 ebusuku langa lakhona mawuhamba angisengiyazi ukuthi once wahamba ugesi sokhala vele isibhamu once wahamba ugesi ngabo-11 isibhamu sesiyakhala ithe mangifika kule gate engihlala kulo ne before uyofika egeyitini nayi imoto imile emnyama langa lakhona mayimile leyo moto leyo hey ahlike loyo muntu loyo anti bebayifihla ngale kuphayede babayifihla ke beyangibuza ukuthi umhlathi ngathi lapho uNkulunkulu abamuhle bazalwane yabona kube ngaso uNkulunkulu lapho nami ngabe ngamlandela ithe mangibuza athi umhlathi wathi wathi hayi indoda into engilethe la kahle kahle bengizoceda ngawe kahle so uyambona ukuthi lo muntu lo uyenzile research yakhe unikiwe ifile uyenzile research yakhe wathi hayi ukhona umngane wakho okuthengisile ukuthi wena uyispice amaphoyisa so mina bengizoceda ngawe mina so but mangathi ngiyakubulala ngizoboshwa ngespeed wakhuluma kanjalo leyo hitman leyo mangathi ngiyakubulala ngiyakudubula ngizoboshwa ngespeed and ngibonile ukuthi kunabantu ebasurround wena ebakuthandayo mangathi ngiyakubulala ngizozwisisa bona ubuhlungu so but mina into engayicela kuwe chief kule ndawo ohlala kuyo mina ngiyothi ngicedile umsebenzi bengiyenza so ngathi okay ithe makaceda kuhamba ngayizwa ngayibona ngathi izini angeke ngibaleke ngathi angeke ngibaleke mangingabaleka uzabe lo muntu othumele lo muntu bengifuna ukumpruvela ukuthi lo muntu wakhe akayenzanga ne-accident ukuthi bathi ayenze and azange ngabaleka abazalwane angizange ngabaleka and ithe lo muntu othunyelwe lapho iboss yaloyo angibone vele estradini ayohlangana nomunye umngane wakhe ukuthi ithe badibana nalo mngane wakhe loyo bayoyenza njani bayovula le case bayibiza bathi i-defamation of character ukuthi mina ngaharasa lo mngane wakhe lona yabona because manje makuthiwa bathi ngaharasa lo mngane wakhe lona bokindlela ukuthi ngiboshwe kanti nalapho uNkulunkulu abamuhle angizange ngaboshwa even nalindaba yakhona yaze yaphelela even nasemoyeni so ngizama ukuthini bazalwane ngizama ukuthi uNkulunkulu wavuma ukuthi ngibe lapha emaphoyiseni the reason why khona into ebafuna ukungifundisa zona ebengazazi after ngifunda lezo zinto lezo ngabona la njengoba ngangicala mangithi i-whole system into yamanga and into edlala ngemiqondo yethu like mangichazela ubaba izolo ngithi kufana nama investigator office mawazobopha abantu ne mawazobopha abantu let's say sibayi-2 masibayi-2 bayenzani abanifaki emotweni eyi-1 ngifuna ukunivezela ukuthi labantu leyo banamanga ngakhona bayanithatha bakuthathe bakufake emotweni bathathe nalo bamfake emotweni enye bese banenzani banisplitha so babanisplitha so bese bafike kulo bathi indoda nomngane wakho uthi wena akasona thothi lo akashonga and thothi lo akashonga next akakhulumanga next lo mngane wakho uthi wena uyithe kasona bese basuke kuwe baphinde baye kulo futhi lo mngane wakho uthi wena akasona so iqiniso balifuna ngani balifuna ngendlela yamanga bese ke size kuphi ke kunalo machine abawusebenzisayo if let's say bafuna ukuthatha istatement sakho
bakufaka lo like lo mshini lo yasifana namuphi nalo waseyibhedlela but uhlukile loyo anithi lo waseyibhedlela bathini ibizana yezani inalento ini Sandele BP. now lo mshini lo unaleyo nto leyo lo mshini unaleyo nto leyo bakufasa la babazothatha istatement sakho bese kuba nezinto abazibekayo la kuba nalezinto abazibeka la la babazibeka wena ukhuluma into eyenzakele ukhuluma lento eyenzakele and mawukhuluma lento abayenzakele ane lo mshini lo ukhone ukuchange istatement osikhulumayo iqiniso bazalwane ukhona ukuchange le statement osikhulumayo that's why abantu abaningi ba end up bayagwetshwa that's why abantu abaningi ba end up bayagwetshwa bayohlala iminyaka hayi ukuthi ugwetshelwa phezu kwento ayenziwe yilo mshini lo abawenzile and baba uyenza lo mshini lo muntu lo uma ngala makasafika kuphi ekhompyutha leyangishongo le mara na uyishilo leyangishongo so bayitwistile sengathi wena ukhuluma manga so ngayibona lapho ukuthi lento ka-government maningi amanga khona net lapho so ngafunda lapho ukuthi kahle if ungana uNkulunkulu or if ungana Jesu uzofunda yonke lenyaka yayenzeka so ithemba kwalapho bazalwane ngahamba ngayo repenta kuNkulunkulu ngenxa yokuthi kunabantu ababoshwa ngenxa yami mangikhumbula kahle ngeke ngathi kuma kancane ukuyoshumayela eprison the reason why ngama angeke ngikhone ngithi ngiyoshumayeza abantu bese kunabantu abangenile indaba yami so ngabuyela ngayo repenta kuNkulunkulu ngaleso sikhathi ithe mangibuyela kuNkulunkulu ngayo repenta ke before ngizophinde ngibuyele kahle eprison uNkulunkulu wangifaka kwenye challenge enzima ngaleso sikhathi mangifaka leyo challenge leyo wathi kumele ngihambe ngiyochulisa kulabo bantu and ethola ukuthi labo bantu laba ebaboshwa ngendaba yami abakagwetshwa asesekuwaiting trial and counter from 2021 until 2025 uhleli waiting trial uhleli waiting trial so kankosi uthi nyi kuma waiting trial but uyi1 wangicolela ayi abanye ayi akunzima bazalwane kakunzima ngalenkathi ufakaza la ufeza ukuthi la usaqhubeka ngamanye amazwi ukhuluma iphutha ngalenkathi ufakaza la emini ufakaza ngokuthi usaqhubeka ushumayela eLoganeni ekwiprison manje uthi wagcina uphumela ngamanye amazwi ukhuluma iphutha engaphuma ngengamisi Utsuka wami. awukabuyeli awukabuyeli sengabuyela khona Wake wami. uthi ngayo so ithe masengibuyelile ke lo mphathwa lapha ejele wathi akungcono ungasayi ngapha kuma-waiting trial yazi wayidala inxushunxushu kulabo bantu akakhosa ukuthi ingasayi-ke sengibona laba already sebagwetshiwe so emva kwalapho
ngilibele ngibhizi ngirepenta kuNkulunkulu ngihlambuluka kuNkulunkulu ukuthi angisize ukuthi labantu ekuhambeni kwesikhathi bangigcolele. Abanye ke baphuma ithe babaphuma ke kusuka abantu bangasanandaba nami endleleni. Abanye babo baphuma kusuka abantu bangasanandaba nami endleleni bangasanandaba ukuthi kwenzakaleni. So nalapho uNkulunkulu wangisiza kakhulu, ngagcina sengichubeka ngashumayela khona ejele. And ithe mangilibele ngibhizi ngichubeka ngishumayela ejele, and kulezi zinto lezi engizibonile ngambona uNkulunkulu amkhulu ngaleso sikhathi, because kwamina nami ngangibotshiwe isitha kakhulu because sasisebenza ngathi isitha sasisebenzise lento lokuthi already urejectiwe. Kepha indlela ukuthi ngimsebenzise ukuthi kugcina kuboshwe abantu indaba yami, thola ukuthi kwesinye isikhathi entweni eziso kakungekho lula bazalwane, and kanginkosa vele ukuthi ngigcile kakhulu entweni zikaNkulunkulu, kanginkosa ukuthi ngihlale kakhulu entweni zikaNkulunkulu. That's why thola ukuthi kwesinye isikhathi ngiba bold nokuyikhuluma, because of why ngiyazi ukuthi uNkulunkulu wangisiza wangidlulisa kuleso sigaba leso. So ngizama ukuvezana bazalwane, ungithintile makayiveza izolo baba uSibiya ukuthi amanga wafundela kuphi, wafundela ezikolweni, and kuba nama covenant futhi owayenzayo, kuba ne covenant oyiyenzayo. Fana noma bazokucasha khona kule msebenzi ka government, kuba ne covenant oyisayinayo, and le covenant oyisayinayo ane okay uzoyisayina, but kunemigoma ebathi uyenze, and le migoma le bathi uyenze ane yes uzoyenza le migoma le bathi uyenza ne, but mawuyenza sophenduka isitha kubo. Ithi ngiphinde futhi babeka imigomo yona i-system of the world, babeka imigomo bathi iyenze le migomo abayibekayo ebakubekela wona, and mase bakubekela yona le migomo leyo, mara mawuyenza uphenduka isitha kubo, because uyenza le migomo ukuthi bathi iyenze, kulapho uphenduka isitha khona. But mawungayenzi le migomo abayibekile, kulapho nizozwana khona. Kulapho nizozwana khona, because of why ile migomo. So bafuna ukuthi uthathe amanga uwenze iqiniso. That's why ngabona lapho ukuthi amanga alapho kakhulu government, especially bona futhi laba ababeka imithetho kakhulu, yibo baqindezela ngemithetho, and uthola ukuthi le mithetho abayibekayo imithetho yokuthi kuqindezeleke abantu ebanganacala ngaleso sikhathi. So ithe ngaleso sikhathi leso uNkulunkulu masengihlezi ngi1 seyiphelile yonke lenyaka siphelile nalesiphithiphithi leso, uNkulunkulu wangivezela wathi ayibona imisebenzi yakho ewasifaka kuyo. If let's say ngavuma ukuthi akubulale loya muntu loyana, bekuzoyenzakalani? Angivezele bese aphinda angivezele ngayo mama athi lo mama ulibele uyakakhe uzifihle khona. If let's say bathola ukuthi lapho bekuzoyenzakalani? So wayibona imisebenzi ewasifaka kuyo, and ugibe usathane leyakubambe ngalo. So ngafunda kabuhlungu bazalwane ukuthi ukulandelela into zala ezweni
like ngizathini kuwusize nje kuphela and kankosi ukuthi ngiyidele even nale mali le yabo yakhona kankosi ukuthi ngiyiyeke even nale mali le ngangilibele ngiyithola and mase ngiyeka leyo mali le yakhona ke banokuthi bangifonele kwesinye isikhathi ngokutshela nje iqiniso bazalwane banokuthi bangifonele babangifonela sebeza ngala matrick lawabo ani bafuna ukuchecka ukuthi ngizawuyenzani so ngivele ngiyibeke straight mina indaba kubo ngithi hayi bobaba nayi into engayenza manje ngathatha uJesu njengenkosi umsindisi ngizoyeka ukuthatha amatshotsho ngizoyeka ukuthatha amabhayibheli manje ngathatha uJesu njengenkosi yomsindisi manje ngayeka manje ngathatha uJesu njengenkosi yomsindisi ngizoyeka ukuthatha amatshotsho ngithatha amabhayibheli so mangilibele ngibhizi ngikuphikelela ngibuyela ebukhoneni bakhe uNkulunkulu ngifakaza ngaye ngibatshela abantu ngaye yayibona kulapho ngabona ukuthi uSathane akadlali uSathane usemsebenzini is mean business ngabona lapho ukuthi uSathane is mean business akadlali but uma ungaziphi isikhathi sezwi ungaziphi isikhathi somkhuleko ungaziphi isikhathi sokuthi uspende nomoya oyingcwele easy ukuthi umvulele uSathane angene so nga experience izinto ezinjalo bazalwane and ngiyambonga futhi uNkulunkulu ngokuvusa abantu abafana nobaba uSibiya so ukuthi isystem yala ezweni ikufundisa ukuthi kwawena nawe ithola ukuthi umntwana kaNkulunkulu ongcwele ikufundisa ukuthi ube corrupt so that's why ngathatha lesinqumo ithi ngikhulume naye ngishare naye that's why ngathatha leso sinqumo leso because ngoba mina bazalwane nginalento leyo ukuthi into embi vele mina ngiyayikhuluma angifihli nomama nawe uyazi naye into embi angifihli ngiyayikhuluma and ngiyibeka iloku injalo so mangenza njalo kulapho ngikhululeka khona kulapho uNkulunkulu angisiza khona. Nkosi umsindisi.